Dobar dan, dragi gledaoci. Ovo je nedeljni pregled ilustracija. Nesuđeni tata Burn a Bitch odvalio šamarčinu čoveku koji je stao uz nas kad nam je bilo najteže. Ali se nada da joj ovaj to ne zamera. Mlađe Šarančević najavio oduzimanje dece onima koji se protive maskama, te ističe kako građani nisu razumeli dobro slogan za našu decu. Ne za vašu. U Crnu Goru pristigli saradnici sa celog Balkana, a i šire, sa ciljem širenja demokratskog duha Crna Gora svima, sem Srbima. Nakon manje više neuspešne kampanje, Milo iscrpljen jedinim radnim danom u godini legao da odmori, na šta su njegovi kumovi izrazili zabrinutost, na šta ovaj odgovara da ništa ne brinu i da ih čeka ista sudbina. Za kraj, naš dragi predsjednik odjurio do Vašingtona. Nakon sudbonosnog susreta sa Trumpom, pomilovan po kosi ostao u blagom šoku, nakon što mu je uručeno penkalo od $20 i time pokazao veoma visoko samopoštovanje.